govori Obama of Zenica. Ja najviše volim Zenicu. Vama više nisu potrebni paketi ni humanitarna pomoć iz Sarajeva. Ja ću vratiti nazad sve pakete i humanitarnu pomoć u Sarajevo. This is Sparta! A što se tiče mora, ja ću vama napraviti jedno more u Zenici. Onda može Belmir da vozi vodeni motor na moru. A što se tiče tramvaja, zašto ima Sarajevo tramvaj, a nema Zenica? Ja ću vama napraviti jedan tramvaj u Zenici da vi možete da idete na more sa tramvajom. Kao što vidite, ja sam pravi sportaš kao Beka. Ja se bavim fudbalom i ostalim spolovima. Ja znam da je Beka došao u Švedsku od Zenice. On hoće sve da proba i da isproba kao ja.